आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुइब पाउ जुको भेली की माउंट खुंगहोरोमदगी माउरोम थंगोमाइकेदा लानमै चाकलमदु मुथाप ngamkibada मुख्यमंत्री एन बिरेन नुंगाय फोंगदोकली लैबाक सिनबा थुंगबदा पांगथोकदोरिबा कोविड-19 वैक्सीन की ड्राई रन मणिपुर सुंगसी पांगथोकलगनी अमसुंग हौकिबा पुंग कुनमरी दमी लिसिंग कुलहुमदोय हेना नाव फकिबगा लोइनना लैबाक असिदा कोविड-19 दगी नाव फबगा सांग चाद मरफुतरा तरुक 10.09 यौरे लैबाक असिना मालेमगी लाइचत ओइरिबा कोविड-19 गी मायोक्ता पुन्ना अमतोइना लानथेंगनरी लमदमसिगी मियामना सखंगनरबा मियोय कयानासु लानफमसदा माइ पाकनबगिदमक आकाशवाणी इम्फालगी इपाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिमकना अराइबा थवंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुट तरुक लापनना लैबा माइमिट अमदि खुदसा तोइना हमदोक्तुना तरु तनाना थमननबा अपील तौरी मणिपुरी सैसकपा खुंद्राकपम जीवनना कोविड-19 दगी ngaktoknanaba मियामदा अपील तौरदुना हाई मियामबु खुंद्राकपम जीवनना खुरुमजरी हौजिक फावबगी ओइना कोविड-19 लाइचत असिदगी ngaktoknaba अमत ngairaba पांबैदी सेक्शनबा हाइबसिना ओइरी सरकारना लाइचत असि थिंगनबा होनरिबा असिगी मथक्ता अखोय पुंगनमंगनसु भाब तामिनदुना लाइचत असिदगी ngaktoknaba तंगाई फदबा नियम अहुमखक ngakna चनमिनसी अखोय खुदिंगमंगना युमदगी मपान हेक थोकपगा फेस मास्क सोयदना उपसी सापोन नत्रगा हैंड वाश सिजिनदुना खुदसा सेंगना हमदोक्सी अमसुंग मी अमगागी मरक्ता फुट तरुक की अरापा सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन बा हाइबसिना इशा अखोयगी नुक्सिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamgadauribani मियामबु अमुक्का हना खुरुमजरी हौजिक मपुंगैबा पाउ जुको भेली की माउंट खुंगहोरोमदगी माउरोम थंगमा माइकेदा लानमै चाकलमबदु मुथतपंगमकिबदा मुख्यमंत्री एन बिरेन नुंगाय फोंगदोकली मई मुथतपदुदा सरुक याखिबा लमदमदुगी लोकल वॉलंटियर सिंगमदी राज्य की फायर ब्रिगेड की थौना फरबा पर्सनल सिंगबु मुख्यमंत्री ने थागतबा फोंगदोकली महाकना हाई अदुमोइनमक नोंगचुप थंगमा माइकेरोमदा लानमै चाकलिबदु मुथतपा ngamnaba akanba thabak paikhatli maduda kendragi NDRF की पर्सनल सिंगसु याउचिंदुना मई मुथतनबा कन्न होनरी गृहमंत्री अमित शाह न जुको वैली द मई चाकपगी थौदोक मुथतनबा होनबदा चाउनु मतेंग पांगली मसिगिदमक ngasiदगी हेलीकॉप्टर अनि सिजनदुना लानोय चाकलिबदु मुथतनबा मखा ताना होनगनी हिरम मसिदा गृहमंत्री न मतेंग पांगबिबगिदमक मुख्यमंत्री एन बिरेन थागतपा फोंगदोकली लैबाक सिनबा थुंगबदा पांगथोकदोरिबा कोविड-19 वैक्सीन की ड्राई रन मणिपुर सुंगसी पांगथोकलगनी ड्राई रन असिगी मतंगदा राज्य की हकसल विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना आकाशवाणी इम्फाल हाई मणिपुर की ओइना थौबाल अमसुंग इम्फाल वेस्ट जिला की मफम मंगा दा ड्राई रन पांगथोकनी मसिगिदमक ट्रेनिंग तौब लोइरे मणिपुर पांगथोकदोरिबा ड्राई रन असिगी मतंगदा डॉक्टर राजोना हाई मणिपुर द प्रिपरेशन अदुम फजने तौरी देना लसी पांगथोना बांग ट्रेनिंग तौगा अलगा थौबालगा इम्फाल वेस्ट के पांगथोकनी मफम मंगा दा जस्ट डिक्शन बिल आदर एफोना पचातोनी प्रिपरेशन तौरीदुगा इंप्लीमेंटेशन तौरीदुगा अदे रिपोर्टिंग तौरीदुगा सानाबा फिजिबल ओइबा कनी डिफिकल्टी ले खाइबा मयामसे अदगी डिक्शन लागा जगह जे थोई मो अदगी हेल्थ केयर वर्कर दुनी दा सापदुसे हेल्थ केयर वर्कर कुमना खंकल लगा मो का मा सापनी टाइसन को बढ़िया नसी थौबा इम्फाल वेस्ट के मफम मंगा दा ट्रायल तौरनी ड्राई रन असिगी मतंगदा अखोगी थौबाल पाउमी सोयबम बिनोयना हाई ड्राई रन थौबाल जिला दसु पांगथोकनबा मपुंग फाना सेम साब लोइरे थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला असिगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर अनि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अमा अर्बन हॉस्पिटल अमदा थौरमसि पांगथोकनी हाइरिबा सेंटर सिंग असिना कोविड-19 की वैक्सीन लाक्लबा मतुंगदा बेनिफिशियरी सिंगदा SOP ngakna हिदाक करमना कापकुदगी हाइबदु ngasiगी ड्राई रन असिदा ट्रेनिंग तौगनी हिदाक कापथोकदोरिबा सेंटर सिंग असि वेटिंग एरिया वैक्सीनेशन एरिया मसुंग ऑब्जर्वेशन एरिया हाइना अहुम थोकना खाइदोक्तुना थमले जिला असिगी ओइना कोविड-19 की वैक्सीन हेक लाक्पगा हेल्थ वर्कर लिसिंग अहुम सुमना कुंथ्रामरी हाना हिदाक कापथोकनबा थौरांग तौरी मणिपुर कोविड-19 लाइचत की फिबम सिंग थानिंगाई ओइना फगलक्तुना ngarang de मियोय 19 खक्तमक पॉजिटिव ओइकी
COVID-19 Common Control Room na ngarang numidang waram thadorok pa cherol amagi matung inna hauki pung kunmari da mi humphumari nawa phaduna discharge tauki masi tharga hojik phawbuda laina asina nawa mioi lising kuntaruk satrat nifuni thoi nawa phakre nawa phabagi chang na chada marputara mari 10.9 sinoni hairiba matamasida Imphal East dagi nupi ama laina asina nabadagi laikhidabaga loinana laichat asina siba apunma masing sahum yankai taruk sure Rajesh da COVID-19 gapon positive case lising kunipan chani subna taruk sure hojik active case na lising ama chama subna nipal lairi tabiriba pawasi Akashwani Imphal lagini Lebaga sida COVID-19 dagi naw phabag sang sada marputara taruk 10 sinoni pan yaure hoki pung kun marida me lising kulhumdoi hena naw phaki Haksal Mantraloy na hai naw phab apun numa sing lak marputara nipan lising marpu humdoi yaure lebaga sida hoji apun ba active case lak ani lising yanki mari lairi Hauki pung kun marida na wak case lising kun subna kuntra taruk thengna khibaga loinana lebaga sig oina COVID-19 gapun positive case koti ama lak ani hele Mantraloy na hai Bharat ki oina laichat asina sibag sang sada ama 10.mari mangada lairi hauki pung kun marida mioi chani yankai taruk laikhida bagalanana laichat asidagi siba apun masing lakama lising ni phuni pan samapan marputara mari sure COVID-19 vaccine ki dry run nga sileba ki mapung pom namakta pangthok na ba sem sare dry run na si mapung phana pangthok na ba kendra na rajya masung union territory sing da kangan kre dry run na si hakteng na COVID-19 vaccine kapthok ko matamda hena khudong chahna na bagida mangjong na packet pathorang amani dry run na si pangthok pana hakteng na vaccine kapthok ko matamda thengna ba yabu khudong chadaba sing mangjong na khangdok pa chawna mateng oigani dry run si matang da kendra ki haksal mantri Dr. Harshvardhan na sabapati oidun ngarang awang ba thaki mi phama pangthok kre mi phama da makok thongba official singna dry run asigi damak paikale ba thabak thorom sing mantri da ningthina pawdong ki Imphal ngasi phongba pawche singi maroy paw singi damak hojik Wahengbam Rajesh leire Rajesh Thagachari Kiran Anoba chahi hobagi suti oikibana Imphal ngasi huyelan paw amasung sanalaibak natana atai pawse amta phongtre Sanalaibakta Anoba Sahigi Kudol India da Ahanba oina Covishield vaccine approved tokre habasina Ahanba headline tori Huyelan Paudana Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine emergency gi oina sinabada export committee na ayaba pikre habasina Ahanba headline oidi Manipura mai megawatt chama puthokadaba solar project lingba center na yare haiba pawasina Sanalaibaki ani suba headline tori June 19 lising ani amagi thogdok CBI gi closure report pu protest tawrakiba petition gi hearing chatharagani haiba pauna huyelan paugi ani suba headline oidi Manipur nauna mioi 19 COVID-19 positive oiba thenaki ama laikhidabaga punna laikhidaba chahum yankai taruk suri haiba pawama pawse animakta fongba thenare Home Minister na Juko Tampakta lamai saglib adu kanbada mateng pangani haiba thajaba pirakle haiba Mukhyamantri Nongthomam Birengi wafam ama sanalaibakta fongli Sekmaida New Year gi picnic lakpa amatta police na sanghan kidre haiba paw photo ga konana huyelam paw da fongli Chanabi ama oina haiba sida ningol na mamada senbi sengkok hanbegi chanabi ngasi pawba lengdana leiri haiba sina sanalaibaki anchor kalam da fongli Sindana war on drugs lauraga tabakna business on drugs tauri balengak sidegi kalhogdaba yadi haiba MLA ke ranjiki wafam ama huyelam pawgi anchor kalam da fongde Khwairaman kaithel hangani lakpa kaithel phambi singa police ka mukna kre haiba pawma sanalebak da fongle Indo-Myanmar Friendship Gate January 13 phawwa thingkigani haina Myanmar laingak na khangalakle amasung High Court ki ayaba yaudana work order pidanaba MSRRDA da khangan kre haiba paw huyela baw da phongba thenare Kiran Thagachari Rajesh Loisilakpada COVID-19 dagi ngak thongnaba face mask upa puttaruk lapnana leiba khut samadi mai mit taru tanana thamba haiba achamba thong ahumasi ngakna satpinaba amu hananing singjari Aroibada maroiba paw amu hanna Joko Belegi Mount Khunghorom dagi Maurom thangma maikeida lanmai chaklambadu mutatpa ngomkhibada Mukhyamantri N Biren nongai phongdokli Lebak sinba thungmuda pangthok kodariba COVID-19 vaccine gi dry run Manipur da sungasi pangthok lagani amasung Haukiba pung kunmari da mioi lising kulhumdoi hena naw phakibaga loinana lebak asida COVID-19 dagi naw phabagi sang chada marputara taruk 10 sinoni pan yaure pauloi jare